Sheffield Thrnastí Páirc Parnell Dara Cluiche Tráchtaire sin an Cluiche Leathcheannais Idirmheánach agus Dara agus Loch Garman Thabhairt aigear chéile fécint céimh sa Cluiche Ceannais tar nó an chlár dúirtris buchan tar éintrams tarna Cluiche Leathcheannais eile má se maintar an chlár a bheith le bútóirí an Cluicheann sa Tráchtaire. Bhín chéad Cluiche Gománaí túisgus na seoir ach mar bhí mé rá droch nílacha báisteach agus séadán láidir cuihan sa ach é sin ráte an dá an fiachfar áit bhaintach in san Cluiche Ceannais. Well caithmíad na súl chun caing ar na fórna a bheith dul chun páirce agus tasnomid le furin Dara. Mary Holgrain sa cúl, lína lán cúl láidir le Lauren Burke, Leathcheannais agus Aoife Clifford agus las mod siúd Larry Gilbert, Ruth Sargent agus Lauren Marta. Si Grace Clifford hasóigh ifar hocht captain na fórna Tráchtaire taobh le Aoife Rattigan, Bert Cummins agus Laura Parker. Agus an son hif scorála cumátsúidir Nessa Dooley, Claire Sullivan agus an lántasí Roisin Byrne. Agus fanmidnis ar an na bhíon, le Páirc Parnell. Loch Lanta, súl go mór leis an Caibhland. Tá sé going súl mar a chah ar hÉireann Loch Garman, Sophie Lenihan sa cúl agus cosantóirí láidir chu le leithéidí Aisling Halligan, Shauna Murphy gifir trí agus an captain ó sa chuirmeach Roisin Murphy. Amy Walsh agus Ciara Banville hasnó go Laura Parker agus na Carmen ag Tráchtaire agus ó heh scórála bhfuil tá sár hosa cá freisin. Bíag fear Tráchtaire Katrina Murray, Aoife Cullen agus an lántasí sinní Chloe Fox. Sin réitóir Tráchtaire ná fear ardmhacha sinna Philip Conway. Agus é dúircha cin tú go bhfuil gachtainna le scéil ins na háiteach cearta. Rih caithh in orda na Peile i Páirc Parnell an bháisteach sinna bhí chótram níos túisce gan a bheith có olcanis beidir sa bhí sa chéad cluiche ach é sin ráte tá Páirc fluch go maith agus sleann go maith ach an dá hÉireann cír dul dín Craobh sin rud is táchtú. Well tá taithí go leor ag na fórna seo casa gona bhí chéile tá si tríise bheith in arca chéile sé bhauta le 8 mídéganús agus na clíar fad buaite ag Dara. Saolige sin an lámh an uachtar ag Dara agus beisiid ag súl an rud céanamh a ann Tráchtaire agus dul go dtíon Cluiche Ceannais. Sprucht ar nóg na fórna ar fad sa grád Idirmheánach ná dul seinseir. Dúis anna bhór ar fad. Búna maith ag an dá hÉireann sás na boutaí Ceathrú Ceannais. Bhíon lámh an uachtar ag Loch Garman ar Leathcheannais trí a dé le dó a dé. Agus ar Dave eile, thug Dara na cosalótha gona hÉireann, héna dóigh le nád a cuaig. Réitóir Craobh le gainge, sné Philip Conway, agus gachtainna ins na háiteacha gur chóirdómh bheith le caithh an orda na Peile. Bhí Dara an son níos túis go mbliana Craobh na strathe, rangir trí tuchalótha gona an chlár, treis sár cluiche. Agus taithí na páirce go leor có cinnte. Áit in san Cluiche Ceannais an dúis dus na bútóiríonn sa Tráchtaire agus sin ag súl go mór leis an Caibhland Dara mar rabh na núdar ach é sin ráite á fuair láidir ag Loch Garman. Leis trína dogan go dtí Laura Curran an imar thuair se Curran leis pas clistó Ellen Dowling. Fánar Dara na scór na lucha gáil an lántasíonn son Roisin Byrne. Ach é sin caite ar an réitóir agus beag cic séir mar thora ag Loch Garman. Clara Donnelly. Dí Ciara Banville an pas gan a bheith úntaach agus bútar náisian son ag trína dogan. Leis Claire Sullivan. Agus Larry Gilbert is brála hí siúd teachan tosig. Leis Aoife Rattigan.
Sure, Kyle Dara there no, Diana Hora. The Pelladori Bana Biar, Yimmer and Cleso Reeve. Larry Gilbert reached, Ishin Míchéal, agus big kicks there. Co, agus Fogashit Fe Root Sergeant, accounts on Hogan, agus Sheer Chopata Leathcheannais, Untitled. For Vorna Shell of a Gadisha, egg Kyle Dara, a name dash, Parthian score Gadisha. Dulgus Custom Fad, Loch Garman, Tusna Himmerha. Ish Ifaratigan. The Leathcheannais reached. The Gloric Bjarna, Oscaldenish, Claire Sullivan, a Shanska Shoe, Ruher, Pasta Guhi, Kofadal. Clifford and Captain agus Count Allingham is Stock son Cofala le Roisin Byrne Favru Roisin Byrne Fosdal Lesh and Dasog agus Egad Darren Count son Shad Deer Clashig den Cuila and Chéad Coolin Seanoneg Roisin Byrne and Lon Tosios na Sar Shelig Tashi Contour took a kin to Nervin Shellavake Roisin Council Buita Eska Gama Kyle Dara, agus Lord Napellan son to Ellen Dowling. Trina Duggan. Captain Arish, Grace Clifford. It's Kinton loose, it's on Tossa Shag Bogu, it's a Cluiche, it's Tamer Fad. Lord Bjarni, it's Anna Ruher Denton son, Lauren Marta. Nish Nasaduli. Ratigan reached. Goody Clifford and Captain, Mar Hussick and Cluiche Shaw. Ruth Sergeant and Ish Kyle Dara. Kirkaloo, Spa, Sosa Coramach, agus better go Oscalty, Howler, they've howled in Fark. Again, Dara Aoife Ratigan. Loch Garman Titim Sheer, Deshig Ratigan, Kashi Tarfian score on odd. Shin, Sir Eric son. Scored in Héireann. Go Coolin Loch, Kyle Dara. Especially sauce to either Feinekan son. Again, Dara. If he didn't instant odd cart. Squeelzer, Loha, and Coolin Hogan. Was Anna Creachan son. Nish Deshig, Loch Garman Duller Nunzi. Aoife Cullen. Loskel to was a Cormac, Top Bert, Chur Cussentor Nakalehi. Greater Squeal Election Immer to Gisigan Daryl and Lantasi Chloe Fox. Her sheer for the Amy Walsh, because Deshig Walsh, because Shin score Mahig Loch Garman. Fragrama. On a hook took the Loch Garman Fnacht instant Cleha. Or instant Cleha vehicle like Kyle Dara could have either Ain Tave Kama. I'm thinking she thought for in Lauder Co. Spórt cosint around Tussie Awan, Bootig and Tussie, Shani Lara Curran. Reached Marion Durrance and Dog Lucia Dernach, Kyle Dara Bra Sausta, Shelva Kamad. Calling a Shakan Son Goody, Ellen Dowling. Shelf took a row away, Scuhan's on.
Garman agus Clara Donnelly. Raud de Vert chun pass a hard to Dara. Just go in lawn Cluiche ní Sean Murphy. Slach real faring ag Tish Maurice an so Páirc Parnell agus Marvi me ran Cnílica bocht go mahan hiúd me cuid an Páirc agus ton Páirc Sláun agus bug. Trish na faring ar father roch na imagine. Nis an chosant a dhéanamh an son ag Cail Dara ní féidir lón fell Ultitled ag a Dara Irene Loha agus machanis go fad a le trína dogan. Da an chungur Camali chéile in our irrigatí seo ach I bhad níos mód an shelf ag Cail Dara. Stachan go fad le Roisin Byrne féchan lús taidentí ach anna cholúder an son agus cosanta dhéanamh ag Roisin Murphy captain le Garman ach ag a Dara an cinenne ag an réitor ná raibh Cluiche an son agus be kick sé ag a Dara ag Roisin Byrne hain. Goich na cuine in our ears agus chéad leach séidirteach chuainge a beidir tuach sé náis cúir an tarn ir. Roisin Byrne de Cail Dara íirecht maith Tráchtaire ceann contúirteach ach déint go maisig an son ag Sophie Lenihan. Is Loch Garman Sean Jall go dtíon taobh held an Páirc. So it's the lead in the Páirc úsáid and so. Berta Cosn Galauder and son de Cail Dara dinach a siúd an captain Sinead Grace Clifford. Bútar Nash agus an sí ríist a háisiú Domhnaigh a hain scoráil ísil go maith go dtí seo. Banisteoir Loch Garman Sinead Lizzie Kent agus abrahad déanta ciile sé fuair na mbliana chomá. Viidir in san dá Leathcheannais Idirmheánach Durnach ach níor thugadidir an lá leotha chaileidir nur a gona líise agus an bhliain ráis sin a gona na hÉireann féidir dul ar Naistin Craobh tríú bliana stíigh chéile sin hastóg dóid uatha ach Cail Dara an rud céine ag tastáil freisin leis an réitor ag scuile leis an imirt féchar an gadaíoch son ó Loch Garman agus Irene Loha teachtamach go héasca leis a gceann son Thuirs an réitor agus Aisling Murphy inis felt Cailte ach ag a Dara Irene Loha ag Ultitled agus seo chuain inis Ciara Banville. Tuchadí é smachtú ach Irene ag a Dara. Siar hain sin is go dtí Sarah Harding Kenny. Ach an réitor dul isteach an son agus nóta le tógant den Cluiche sin agus be kick Sarah ag a Dara ag Loch Garman. Chloe Fox can I count so Hogand? No, ag a Dara tá sé cné Hogand agus bogus sí siúd isteach níos congrit an cool agus fogus sí fé Aoife Cullen kick Sarah Hogand. Ashley Cullen. Cluiche Shakti Clara Donnelly. He ploughed the chickens on. Dara Irene Leahy Shelleva Kamad. Agus Desh ag Sarah Harding Kenny Cursi Hosno Reached. Katie English. Shauna Murphy na Shadin of Dulcon Kind das na Carmanig ag an Dara tagan sé de chus Torish de Gown. Agus an Tawn son LaRue Sargent Asian of Ultitled Cail Dara. On Trina Duggan. Sna Cleese na Bouty and son. Búma gonna Leathcheannais ag Cail Dara agus gonna Lou. Agus Davella Loch Garman fuidir a Russ come on. Gulin one atra agus Búma gonna Bhuina con and son Tria Hock Lane and I. Smartermship Búna has na Bouty Carru Canish agus an dá hÉireann. Chachan Kainliachta ag an stadis talk Didon Vlin Shelevanish ag Lauren Marta. Fel Bunta de agus an Obranson ag Loch Garman. Sin ag Ultitled.
gan éon struchtúr in san ansaí sin agus steis ag Cail Dara Tráchtaire ríis tré nasadúlaí. Seachtaí Lara Curran. An ceann stoppa go maith ag Loch Garman. Agus seansa Clara Donnelly teacht amach. But Loch Garman sásta gan atra cúlín amháin ag tuige siad go maith an chóir gaotha cá in san chéad le. Agus cá siad baríocht éigent a bhaintas sin. Anna chosan tar éis sin son ag Cail Dara an passan son go dtí Aoife Clifford. Aoife Rattigan for cúlín úntaach Domhnaigh túisce. Nasadúlaí. Lúsan clé gan bheith úntaach go dtí seo agus beidir an dá ar an beánaí nervhíiseach mar go bhfuil annach chuid ag bra ar an glen ó tránóna. Dowling inis. Ag Trín Duggan. HÉireann go dtí Ellen Dowling. Agus an réiteoir árá go raibh si ag brú chun tosaigh an sin agus kick séire go Dara bheith ag Loch Garman. Clara Donnelly feicála go más clé go dtí seo de Loch Garman. Agus raibh divertin son chun pasa hart. Dal éis go tríd an son bhí Roisin Murphy ach céimna sa mreis is tóca ché agus kick séire go Dara. Se óg sé cúpla céim sa mreis, leannig sé tríd ach ní héon bhaithé sin mar go bhfuil kick séire chun a bheith Cail Dara. Grace Clifford sin captain. Trána Cail Dara agus Claire Sullivan inis. Comart an lína. Fearra an a bhaith dhéanamh an son ag Loch Garman ortha. But is Loch Garman son a raibh sin thar an lína agus ag Dara tá kick séir buaite ag Loch Garman agus cím Lizzie Kent thar a bheith sásta. Ag Iarraig Afar na Rhys agus a sppraag a hís an son. Atra cúlín amháin an ceann son a teach trasnach dechar go leor. The Aoife Colonnaise Machtú ach Irene Leahy go Dara tá Bert's tóir irí. Garrett Treat an son Katrina Murray. Irene Leahy go Dara dul Nasty Chloe Fox Deis Cashú thart fi in score ag go Dara Mary Hulgrain. Obligation is Machtú agus a Glana. Score on Ishan. Céad score ag Roisin Byrne the Cail Dara. Tarna ceanna Aoife Rattigan agus an son Amy Walsh ag Laidú. Forest Park dtí cúlín agus isin sa cúig an ómad ach den ómad an is gan éon score. Agus mar dermon cluiche fós. Le teacht go bar massa. Céim na glór tócan son ag Grace Clifford agus an ceartach an réiteoir. Súil céir cumát ag Philip Conway ar cuasaí go dtí seo. Kick séire le Loch Garman. Lashley tríd an chéad leach. Agus Clara Donnelly. An ounsaí eile hosnú de Loch Garman. Ashley Donnelly. Chólútar an son Nasir Dooley. Agus Dooley a déanamh go maith ní Irene Lehin fella chuid ar Nash. Aisling Halligan inis. Pass go clisteachtaí Sarah Harding Kenny. Agus spás os Cormac inis. Pass all in cliste seach go dtí Ciara Banville agus Shawnee's fearr Loch Garman ach tá siad plúchta sigan son bhí dechartaí. An fel a hart uhi an son agus an réiteoir gan a bheith tart le Arlach nó lech chus sa mreis dainge. Kick séire le Cail Dara. Ashton Culbara Mary Hulgrain.
See Glórig Ellen Dowling. Lauren Murta. Loose into Gakinta. If Ratganishin for Idirmheánach to Dara. As Kinch will spots like a Coimer or Laura Parker, Grace Clifford and Captain, agus an counts on him his stock. Pass Bucht, come on, son, agus Shelf Ace, Garnashig, Loch Garman, agus Sarah Harding Kenny. Get in Captain, Roisin Murphy. Mr. Anya Lacey, Tarshan Stumsa. Tráchtaire Shacher and Nimrod. Aoife Cullen. Dá hÉireann an Láidre have cousin to Godisha. Agus Clara Donnelly-ish. Glórig Brisha 3.8 Donnelly reached. Gadi Shauna Murphy a coffee for 3 Marlon Cooley. Agus Brale dul Chuntusig agus tá she Trisha Bunta. Duna cousin sin agus kick Sarah Dara ag Loch Garman. Tá Corguithe Co agus beg Cluiche to make Chloe Fox Alton Spruck of Untitled leis a gown son. Chance ag Chloe Fox na Forna Hart Eric Ho score Irecht or the Dullish stock agus ag Thurling Tarrant Shasnon on a score on son Tomid Corham Gá Chulín and Tave. Dímá go cintar Cail Dara mar níl score fuis go le 4 úra fan chéad dá Chulín cá ag Roisin Byrne agus ag Aoife Rattigan an dá Idirmheánach ag a bhrasúra agus ní hinach bhfuil Shelf come mar tá dóthain Shelf Trisha bheith cá ag dacratí beidir brise Haran líne da a cúigar a Dave eile. Nishrúd Sargent. Het lá na stachas amach die airfort a clean nach bhfuil doing an tá. Die negetel amach die áteigend das tep beidir lá tá fór fluch san ard car Garrett Street an son Grace Clifford. Die halahúd an scothríist an son ag Katie English agus Loch Garman ag fás go cinnto haibh muína des a cléthe. Amy Walsh ag ar Nunci an Tamsa. Ashtí Anya Lacey. Clúd a cuid bhórd an farchan tá. Sarah Harding Kenny reached. Dara Titim Sheer Gamar agus Shantanisha Kira Banville were taken to Craobh Páirc Tastalú he got dull Chasnud in Tave Sagudi Harding Kenny reached. Dara Katrina Murray Buchan na Peil Gamashtig and son. Katrina Murray Fosa Dull will Cluiche Neil Tá at Rator shot. We cuss Stachan son. Agus cílín sin go méid kick Sarah ag Loch Garman agus deise go dul chuntasig don céad úr an sa tránóna. Nes si Chloe Fox a hógaigh hín ceann Idirmheánach. Níos fuide ón chúl agus iarraigh léithí ach an ceann beidir iling níos scéire agus séad an guithe isteach in a haig trasna níos móna éon rud eile. Deise Loch Garman a chur chuntasig Chloe Fox díreach lasmá den chúl an son mí áirthaí chéad iirecht ar straight tránóna. Fan an score Marvy Gá Chulín an Tave. Agus fenómid geilh cata. Is Mary Hulgrain leis go amach. An prapa chur isteach ar an son agus kick Tave lína bhá for Loch Garman. Tócha go mar go dtí Anya Lacey. Aoife Cullen ag Glórig Slíag an tríd agus Anya Lacey go Dara. Trí leis an taobh sod an farcanis Tarn Shearer Ganzi Bernie Breen an son Réitor ag scuile leis Shelf a Cothagóní agus ag Dara Trasna hain an felgadí Shauna Murphy. Leis Sarah Harding Kenny.
Nordic and Réiteoir an son agus Dara Cluiche feice aige. Agus beag kick Sarah ag Loch Garman agus deis beidir inis. Chloe Fox idir chur chun tosig. Arim duna de chosantóir Cail Darren san ará dúsí míist. Beidir nach chulid gomlan sás leis an spot go tíiseach. Tá seansan is Chloe Fox Cail sin counternach fi sé díra clas mod an chúile. Cean san níos sia ón chúl ach beag tos na cuithe ón kick dernach. Níos fear an cean son ag Fox ach ríist. Níla agus an gcuach sin na chuirteach ar an tarna ceann ar fóríl. Na seansanna á cháilt an son ag Loch Garman ach nílad á dógant go dtí seo. Cean gardan son amach dtí Ruth Sargent, Ashley Mulgrain. Léon scór ag Cail Dara le beagnach 5 inis. Agus beisi búra tá meg cinnte go meid Diane óthóra ag iargéad a hógan isteach a dís an seomraí feistis agus leabhartló mar ní léon cheist tá siad níos fearr ná mar tá the Spórt tucha uathu go dtí seo Seanóna ach inis Grace Clifford. Níos fearr ó Cail Dara isteach go dtí Ellen Dowling. Pass sin well sé dechar sin na cumad agus ag Dara Seanna Murphy teachtamach do Loch Garman go dtí Anya Lacey annachhuit an fár clúda ché go dtí seo. Seanna Murphy a ríist. Ingel úntaach sa bhirt sin, Murphy agus Lacey. Pass Ísland sonach. Éis go gomad a chosantóirí Cail Dara sin na bhailiú. Agus teachtamach a ríist. Lauren Burke. The Grace Clifford agus pass sin ríist tóiste ar aus ar fad. Agus tugann sé seanstómh Tráchtaire an ansaí ar deimhleach bhí an pass sin roar de Lara Curran. Agus éasca de Loch Garman tre Katie English é a glána. Amy Walsh for sé cúlín manís luhadóibh. Bhí mé rá Loch Garman ag fás ó héobh manína an adas an siad go láidir san nóíocht. Credit she níos mó agus níos mó gur féidir dul ar neistín clé ceannis a ríist. Agus an ceann is fearr a gáilt. Ar Cail Dara seo chuan inis Sarah Harding Kenny. Aoife Cullen. Ciara Banville inis ar neistí Cullen. An thuirigh Lord na Pella duine go siúd. Sarah Harding Kenny agus an count an ibristeach go cliste is siúd ach a ríist. Cé gur an obair crúig ar fad déint agus cúmart má ar fóríl agus 3 iireann an siúr stray ag Loch Garman. Is Cail Dara ag leir bóthir éigent, oscailt éigent, slí éigent tríd. Mar nach bhfuil scór aimse le breis agus 5 nómad. Níl sé sin magalóir tuige siad ag Leathcheannais ile éireann, deis inis, seo níos fearr, ar neistí Aoife Rattigan, fécinn an Nordic, si dul níos sia ón gúil go dtí Nasa Dooley. Ag fanacht an son Lara Gilbert agus dul ó gúna go dtí nach dacratí ní Loch Garman ag ligan dómh dul isteach ard son ag Aoife Rattigan, ceann contar tuige sigan son, seansar cúil ag a Dara cusan Loch Garman ar aus and down. Agus Irene Loha é sin a glána, Ciara Banville teachtamach anna chusan de sigan son, bhí brú ag a Dara. Loch Garman a déanamh dóthain sin na chamada má. Is sé sin mídleach tar an Réiteoir. Tíreach os a chóir agus facail nó nóta chun tógant san achtra sin ag trína dogan. Sé nómad agus fithe caiite chéad le. Scóráil an ísle ar fád gá chúlín an taobh.
Cluiche in Idirmheánach will haar mulle buirte Leathcheannais na hÉireann. Clár buchachs Leathcheannais eile os go dóchlog. Pass him in her stray reached Idirmheánach. That's a Drisleáin. Come with Lena. Dara Kamad Halastig a dollar ruher Dooley agoni a doll agus ag Dara will Cluiche Níl Dara and Rachel he'll make a ref Cluiche Tilton Sonake agus Kicksare Grace Clifford the pass. But he Claire Sullivan agus Bjarne Egan Bader Stiggins on an ish reached on a custant. Oh, Cluiche Gale to Dara and Rachel. Agus Dara Shin chance. Roisin Byrne. Better Kyle Dara HÉireann Contosig. Note Ella Token Son again Rachel. Arua Yennevan Son Idirmheánach Kyle Dara's done a river 3 dig. Ellen Dowling had fog in the park agus Idirmheánach dig Stolam Granny Keneally had Tráchtaire Dara no Ariglaun in Eshgard Hibberdarn no Portlarg no Kirkig Mas Mallet oh Rukas de Drisleáin ag Byrne and Counson oh mBan Coola Bult and Sonike vi 5 galore Neil and Contour Glant agus Shell of Agoni ag Kyle Dara son Desher score and Counson a dollish stock agus ag Dara Haran Trasnon score Mahanson Vider Feinach agus Lara Curran ag Creach no ag Dara eat Cooling Contosig Yet score le bresh agus Coog nominus fehe Cooling after about one Ella. Shidund Consonic Kyle Dara in a goal her Nash tho. And look Garman Sheenton son agus by Cluiche Tastal capping ach. Nor has no mid by Kicksare Ella egg Roisin Byrne agus tá she kin to tak shacks Cluiche le Coog nomin notes. We're her on a lauder if I dive. Because the McKintis Tarrant Trips Commission to Gearig Evogan is concrete and cool. Or the core Guiha Cogus Ear her stock coo he Drisleáin egg Roisin Byrne. Sin Chéad Cúlín den Cluiche nimmert, Deis le Kicksare inis, ach sin reached fouril and Chéad counter stray Gadain, Kyle Dara sa Cluiche. Agus sin ag Tana Laham. Truro Kyle Dara agus Irene Loch ag Alton son. Agus Kicksare leis an tríú ceir Kicksare stíigh chéile tá géilte Loch Garman and son agus ag fécant an immert tá Kyle Dara ag fiosú bu gáin ach tuige siad fós nach bhfuil atarach aon cúlín amháin. Trína Duggan inis. Grace Clifford and Captain agus anna cuid Shelva Kissy céad le. For Ratigan inis. Kyle Dara Brúch an tosa go mór inis. Ribh Laham Ratigan fós adol and pass to Guhi and son. Dacrity Brisha Treed on a Huston an Orior yen of a Loch Garman Gadisha. Ilsted Oscult Moran Bjarne. Squeal Desh the Kyle Dara Dolishach agus vacant Vidish Cool Hordach. Pass sin gan bheith úntach agus bhí Berto Loch Garman iad ag bhailú ag Dara gent go mbeidh Katrina Murray é gáil agus níos Loch Garman a teachtamach Skill Mahanson is sin na smachtú ag Clara Donnelly. Trach an nómad cata sin nómad Idirmheánach in san chéad le Aisling Murphy a rís le Shelf tarn begáin an son ar an Yanzi ag Murphy fós a dul ag Dara sin HÉireann ag Kyle Dara agus Líse Lenahan an lán chuí a déanamh dóhanna sin a gáil tar Nash dóibh. For the Lauren Murta. Cooleen fós Idirmheánach fórna 3 Cooleen ag Kyle Dara, 2 Cooleen ag Loch Garman. Tá Cluiche eile fecha howlan son ag an réitor. Philip Conway ó Ardvacha. Better good chance one eile. Her score riven Brisha ag Kyle Dara. Shelvan son ag Trína Duggan. Roisin Byrne inis. Di Lauren Burke. Fake mar cos yenan Loch Garman and Cossington sin.
Tá sé chó dachar brise tríd an le líne cosanta ach ag Dara an adóg leham a sétan son ag an réiteoir Philip Conway scóráil anna íseal ar fad in áiríre Cluiche nachhfuil haar molla beirt go fól agus tá ag súl go mbeidh an tarna le níos fear búg faintí an chéad lethe marránacha ann in áiríre ag teach gan bhail ach tá ag súl go mbeidh an tarna le I bhd níos fearansa I Páirc Parnell an scór leham ansá trí cúlín ag Cail Dara gá cúlín ag Loch Garman fanna cíling. Clifford and captain agus count alling him isteach son cofala le Róisín Byrne favourú Róisín Byrne fós dul leis an dasóg agus ag Dara an count son shot leis le Garman ag titim siar deis ag Ratigan caiisi tarfií an scór ón ád sin sár Idirmheánach son scored in here lántasí Chloe Fox le chuir siar cofala le Amy Walsh agus deis ag Walsh agus sin scór maithe Loch Garman Dínach dacratí ní Loch Garman ag ligan dómh dul isteach ard son ag Aoife Ratigan count contour ag sigan son seans ar cool ag Dara cusan Loch Garman ar anché hí fad golóir an níl an contour glant agus sellh gcóí ag Cail Dara son deisir scór an count son a dul isteach agus ag Dara Harran Trasna an
díma ar leis an spánaí céile chuidir feicúgnómad gan scór agus tréimh sí fada cailún sellh agus mar sin ach an dá Idirmheánach éh cosanta in uachtar go dtí seo sa chluthe Cuoinnig Mohammed Cothram ag Dara in Himmertha go méid an breise going agus Mohammed fós Cothram by kicking a séir ní féidirling Páirc Parnell a gágant go dtí go méid fisa going céimh ag leis a glár ag Leathcheannais Idirmheánach na hÉireann 2023 an réiteoir Philip Conway ó Ardmhacha Réig chun an fel chaf an arda ach fanna sé go dtí go méid an ile méir agus physio agus dochtúr agus onadí imhe trasna in san ardán. Leabhar clig le dul fécant céimh ag a dul araig go dtí Leathcheannais na hÉireann. Réiteoir fannacht an bhachal ina Cluiche. Tríon ag dó leabhar corann leis an cúlín dearna de chail Dara rih an brise á chur cúlín chun tosaigh ach ní dad é sin ar éic le mar seo. Leis an gabhaisteach. Sellh ag chail Dara agus cuoinnig le helementí an réach sin i cuidú lotha in san tarna tréimhse í bhreathach an fuair sí cúlín más chéadla. Seach go fad inis le leabhar corann. Tarú sin atá déint ag chail Dara ihar a fithe mí a dathirtí tá isteach an trí na dog an na stócha agus an sí seach amach Leathcheannais na strathe i gcuine an chlár agus fuair sí cúpla cúlín má. Smachtún Cluiche an so dí Lauren Marta. Dara seansan sonach an ceann son ar fóríle rís an tarna ceann ar stréan son ó chus neas a dúlaí. Scóil maithan son i Géimi Walsh. Seach sa cúne ach ag an Dara. Hár an lína agus beag an cic taobh lína sin. Ag ábhar chail Dara tríon ag a dó. Tránó na Harrah bheith fuair an sos an ard chathair. Níl fá gur ní na saona nó i lár an gairig in áíar a bhí going leis a bhuacht ach an dá Idirmheánach bhfuil nílach rudáin ar 90 an cá sin áit ag Leathcheannais ile éireann a bhaint amach agus bheith barc an crócaigh ceann cúpla seachtain ar an lá mór nuair bheith na Craobhacha seoir Idirmheánach agus Seinseir beo ar TG4 mar bhíon go héon bhliain amachtain Cluiche ar ríiste héon chail Dara. Ó Bert an Arca Céile an son timpiste bhí ann ach beidh Cluiche tastáil an sá. Réiteoir dul ag leabhart cúpla duine ach mail go cinnte an sá ar feadh cúpla nómad. Leis an mert sin ag búla i gcuine Míchéal. Bert an orda den líród ach ag Dara ag bhfuair an líród ach gur tú an duine. Tá mé cinnte go méid maintar le Garman a cuioine beidir ahrú na ggóhéanamh comá. Beocht a thugann seachtaí san tosta beidir go fága sé idir feadh cúpla nómad eile fécinn an féidir le duine na Bert eile gáiltear clár na scór. Muna féidir tá bainte láidir chu le héadí Emma Tompkins agus Niamh Butler agus Lia Furlong. Cluiche fós a chur ar bheirt sá. Réiteoir leabhart leis an mair taobh lína tága agus cím go bhfuil ána léasí dul seach fí-frí céir déon cinenne a dhéananig sé ag Dara tá leabhar Gilbert ar neasar na cosa ach is dólam go meigurí an Páirc a gágan tá fuil ann beidir agus gur tú fola an son agus ní féidir le aon seans a thógant tá sí siúd am ar feadh tamlín den Páirc cíimiid cé an teachta seach na háid.
Well on na go ríiste teachta seach sé ifar seach díag sinní Sarah Munnelly teachta seach agus Lara Gilbert mar derm se tá sínta gorta an son agus imar Loch Garman berta go hÉireann ar na cosa go me siad cearcolór can leanún raig Mail fe go ríist in san imar de Páirc Parnell score mar bhí an riise 3-2 agus ar seachtaigh an Tompkins a teachta seach an anad cure banfuil ar tamlín raon chum ar an Loch Garman agus scoir tú fáile eile an son agus mail go leor antá tús an tarna tréimhse is cuasaí tosan a ríist agus tá sé ceremonially teachta seach ar an imar teachta Cluiche an son feice an réiteoir agus is ag Loch Garman a bheith an kick séir Súla Winter 5 second agus tugann sé deis Lauren Murta sin ag Alternate. Rucha má déanta, Bert Cossentóir stigan agus sábháilt go agus Sarah Harding Kenny a teacht amach. Leis Emma Tompkins, tíir taketeach ar Páirc. Clara Donnelly. Cé bhaid an chéad scór sa tarna leis sin ní ceist. Bernie Breen inis. Anna chusan agus brú Idirmheánach son agus Carrick Tastal. Se an dura hí me gur cumad sí é beidir begáí roáda. Kicks Idirmheánach ag Cail Dara. Loose an clé fós gan bh úntaach fi mé an clé seoir níos túisce bhí níos fear. Chuma éigent an dá ar an nervhí se gnámh agus gan an cléthas fear a bheith tucha go dtí Páirc Parnell acu ach ann fóstaldáil a rís céimeanna sa mreis tócan son agus buntáiste sellh HÉireann ag Loch Garman. Clara Donnelly. Love chuirteach an son agus go méid le Garman obta sin ag Alternate Tréána Lacey. Gan éon scór fós in sa tarna tréimhse. Oscailtí beidir inis ag Seána Murphy. Ach dín clíáin annaach Trina Murray. Cosan anna bhain son ag gífa Clifford a Cail Dara agus tá Cluiche feice ag an réiteoir. Agus ag an deir kick séir tóca Gomar Ashton Coolbar and Mary Hulgrain. Lauren Murta reached, Feicála Camas and Nimmer to Cail Dara. It's Claire Sullivan. Bishtigírig, tá mé cinnte Roisin Byrne bheith níos mór an líród ná mar bhí sé go dtí seo sa tarna tréimhse. Ard felladóir se hínis Byrne hín lámh tartha siar son, scuil an réiteoir leis an Cluiche sin agus sele fós ag Byrne. Pass Cluiche isteach an son uí. Deir tucha sé HÉireann agus spás an son ag Lauren Murta. Aoife Rattigan. Counts on here. Gary Owen ag Turland fé Gránna Keneally. Gira gé smachtú tá sé Keneally. Anna Oberjaint an son ag chéad. Oh well, ní léon fantáiste tucha an Will. Counts on him heisteach ach an réiteoir. Chun é sin ag léach HÉireann mar go raibh Cluiche an son chuig Gránna Keneally an ádas na frachacha sellh buaitecha agus nuair a hurling sí Cluiche an son agus deis éasca go maiar ag Roisin Byrne. Ein scór fós in san tarna tréimhse 3-2. Deisianis ag Roisin Byrne dúbal scórna a gágant idir na fórna. Déanta go maithacha tarna cúlínacha
agus Cael Dara gafa gá chúlín can tosig. Sár goháil an son agus plúchta há imar Cael Dara címin or aróisi céhíán mach hí anna goháil an son agus an réiteóir ríist ar an spotta. Sí Claire Sullivan a dhéann an gnú an sin Cael Dara agus kick séirle bheith Grace Clifford an captain. The corna go dhéanais speise de glóir cúpla cúlín eile agus ag iarraidh brúchan tosig. Pass sin bocht agus Berto Loch Garman an can é bhailiú. Fáisteach fós. Titim an sá Páirc Parnell agus tína móhan sin seastáin trasnúing préachta leis an bhúg seachún Loch Garman a ríist. Cluiche má. An cos chuiristeach an son an ceartach an réiteóir chuir Ashton Murphy cosisteach an son agus beidh an kick séir sin a bháfar Cael Dara. Cúlín amháin Tarna treibh go dtí seo agus ahrú eile inis bhar seachtaí go tacha seach nó fágan na parca be cearta marrá. HÉireann Cael Dara is dul just cíimiid ag an second. Má se cosa uair ag an stad seo an clé anna háta gur fad. Se an tahrú fola nó an gortú a bheann chu thnáis i cearta hibh ihreacha agus anadide. Gráinna caníla ríist. Se bhuaigh an kick séir Idirmheánach dóibh. Seach sa láir inis go dtí Grace Clifford an captain. Rattigan. Clíháin. Lús na himmartha beidir ard a beánaí níos mó Cael Dara le cúpla nómada nús. Gadíocht túnta an son ag Loch Garman agus deis go teachtamach Chloe Fox inis. Cumhairt an lína agus ag Dara réiteóra go raibh cos chuiristeach an son agus kick séir eile. Fábhar Cael Dara. Ní farrat an ríist anna chuid sellbhaice tróna. Ní mar ingel na fórna ó lár parca. Héana agus Grace Clifford, Cormart agus Tuiscin túnta gastra. Boga agus ag stúrú cuasaí neismachtaí Clifford. Far bhór na sellbhain inis le cúg nómada nús ag Cael Dara ach beidir gan an tionachar sin le bheith le feiscin fós ar clár na scór. Canília ríist. Aaron Martinis. Pass guard go le Grace Clifford an captain agus ag Dara. Trasna hain siad. Glúiseachtaí maithe. Ag lorg bearn, ag lorg oscailt éigin ag preimse sin de cos agus machanis go le Chloe Fox. Calís an son agus kick séir eile. Cuinnn nach leatra gá chúlín i dtad é sin. Ba bhaid Loch Garman cúlan éair ána léisí inis. Sure cad le Katie English. Dara Irene le Katrina Murray sin a smachtú agus number cosint inis ó dhéanamh Cael Dara, trasig an taobh só, átá ána léisí ríist. Ach brúisteach níos cumhairt an cúil sin hastíí nuthe, fécinn an féidir lo scór cinnach go gáach ard obair an son ag Claire Sullivan, de Cael Dara agus Cluiche comá. Kensa bog amach go mar. Cael Dara can ríist go thnáis an son ag Aoife Cullen. Clara Donnelly. Katrina Murray inis.
Beidir Domhnaigh an rud ag an spragúil insprád again of the pass Cluiche isteach an tá oscailtí beidir go bhfuil seans dul níos fuide agus níos síosteach chun an cúil ag a deireadh count an imime isteach ó Amy Walsh ach tá Mary Holgrain lán ábalta sin na stoppa agus glanta bouta bháin eile. An pass Idirmheánach sin roáda agus Dara Tom Culbara Sophie Lenihan ábalta sin na smachtú agus a glána. Cara uair clé catas tarna le agus níl scór amháin feice é sin ag Cail Dara. Cluiche Ellenson agus annachhuid brisecha in san immert an áír mar derm sin níl Cluiche seo haar mulle Bert in éair Catherine go dó. Ashley tríd an Dara le. Look Garman ag bagad beidir cúpla nómad an ús. Agus seansan is a mBan bhfuil an pass straach fad le Chloe Fox. Fós dul Chloe Fox agus Cill Bert seoir mór haimpelir hi cai si dul haar nationis agus Cill fós ag Loch Garman tá si de chur brú damantan is ar cosantóirí Cail Dara an count an imime isteach ag a Dara ar fóríl an carú counter stray. Loch Garman fan an scór mar a bhí Catherine ag go dó. Tachrú sin déantain is a gart ag Loch Garman Tompkins a stig. Duna éigent ag tastal chun inspirád éigent a harta ceannas na fórna mar an dá hÉireann fós an nóíocht ach níl aingneag seasamh an orde. Spontaine cheannaireacht de rá tá míid chun an cléas ó bhúchant agus dul cófada leis an Leathcheannais an pass sin Míchéal agus céimeanna as an reis ag a Dara agus antáiste Harnáis ag Loch Garman lús antanis seo chun Ciara Banville. Mar glíháin ach féic ar sin mar chosanta Cail Dara agus glant amach fad le Lauren Marta. Sarah Monalíonis. Bhí Lenihan take amach ach tá tá sin dul in na cuine gúling a Idirmheánach réiteoir agus antáiste Cill Harnáis ag Loch Garman. Cancel of Tóca Clara Donnelly. Cluiche fós ag tastal ar Dave Howlton Park. Buamanís túisce ag an glár ar aintrim dó cardeig a gine héin trídeig. Claire Siúla Longford agus cílíonn sin tá chlár cáilethe an Leathcheannais. Coinnig gur cas Cail Dara leis an glár sa Leathcheannais strath an socha Páirc Parnell. Níos luúthe an mlína leis le chéile ríiste Leathcheannais Idirmheánach na hÉireann. Tá mé cinnte go méid Teannach ar fós ag Loch Garman ar an Guinness sin agus tá gúling Ellenson feic ag an réiteoir agus cílíonn sin kick Cyril Nish Dhéiteach nas a dúlaí bheith driblód an son. Sarah Hardin Kenny sínt an son. Dom go bhacha an réiteoir mar bhí sé ag pléile himmarthóir ach tá seans go bhacha an muir Beidir nach bhfuil rud feic ag gainge có bhfuil bhí sunk an son go cinnte. Tá teannas go leor sa clé mar tuigeann an dá hÉireann
Nachhfuil siad mar cuma has a dhéad díos agus fós tá dá iarrainn san amíocht agus tá dá iarrainn fós ábalta áta bhaint amach ag Leathcheannais Idirmheánach na hÉireann. Lauren Murta. Berta Nackley, a big and Dara, Irene Lane Pascal, Dr. Captain Grace Clifford. Cluiche Mahanson ag Shauna Murphy. Bert McPhenomed Catas Tarna Treif, agus Neil Ain score ag Loch Garman's Tarna La, agus Godain Coolina Wan, ag Roisin Byrne agus Kyle Dara, Shakung Loch Garman. Aoife Cullen. Katrina Murray nish, shell of Bailach go hauling and Sonic Higgis and Count Currashis, a dollar Ruher. Katrina Murray falls a dollar Loch Garman will chance and saw Peter and pass to Shock and saw Gadi Aoife Cullen chance and saw ag Loch Garman ag Egadera Mary Hulgrain ag Shasavan Oidish Chicken Son Bouto on Ella Marianne and she agus ish in Glanta reached ag Kyle Dara. Aoife Clifford in ish. Tape saw to Ronnie Keneally Glurg na Peil. Roisin Byrne. Anna fellow Dormachas amach, agus tá cinta comedish agirig Ive Lornach. San immer sa den oma Dernach, amach di Keneally reached. Ag Stúrú Corsi hís fún an saw. Di Lauren Murta. Tonody ceremonially and son. It's Grace Clifford about one on the block all Maud Jensen son ag Loch Garman. I can pass him here stray. Lee Road mar fra to Tehamahown ag Stadshaw. Desha Goni ag Loch Garman. Shakung Sarah Harding Kenny. Let's have her taken Feckin son ag Raytor. Arruel Irin Loch Garman for Fehain or Leburn attack the Shachan on Kira Banville stolum. No, Shin or Irin Kyle Dara tá if a Ratgan Trish and Fork Gogant. Shan Harrod Yen if I can do Iran and saw again Monastery Loch Garman, Lizzie Kent, because ag Diane O'Hora ag Kyle Dara, taking sheet Coolmid Den O'Madernach, agus Cosa Ura, agus Denegant can rud inspirada again of yet a can Cleh Vokant has stoke ag Stadshaw. Kicks Eric Loch Garman. She will Oscar taken though of better con coolly, I'm sure. She didn't cash mer. Stolum's can move cool and Cleh Ma Yain Cactus na for na cool. Bernie Breen. A híreach de Casa agus Dara. Yes, agus her foril cuigir her stray Loch Garman, Galchean her foril like Kyle Dara, agus ag fecin ter sin is modestion score all a Craobh ag na Carmanig. Ach, let us talk to your Clarna score. Kyle Dara can toss ag Karen Igado. Shacks den Modernach Páirc Parnell agus ganach score of ons Tarnala shin kicks Eric Roisin Byrne the Kyle Dara. Ish Nasa Dooley. Shacks Lauren she Claire Sullivan quid for Shellavake in our ear Tronon agus Clem Eimer okay. Lord Denegan to toss there Sullivan falls it all. Byrne let's pass Shakti Lara Curran. Desh Curran ag Casa las mud and cool ag Dara. Trio ear their stray reached ag Kyle Dara. Time gemacht. Leathcheannais kick amach Mahanson ag Loch Garman can feder Shell of a Vuk and feder Margul Berto Kyle Dara agus Dinaka shoot Lauren Marta. Di Nasa Dooley tak shocks and number to couple of nominal notes and Iruk Shin Ro Adastolumsa agus well Neil Tashima her forreel and Carru Canon her stray Kyle Dara Galchean and Sticky Kayla.
Garman at Tráchtaire reached. Oh, gee, Halavu Untakan son at Gráinne Keneally. Tráchtaire Lova Claire Sullivan. Ashti Keneally. Grace Clifford in it. Dara na Tirshu Mark. Kenna could score in a fecha going. Donna could clue the heck in him or Hori on Domhnaigh Trónóna. Lá nachhfuil haar mullabert to have Keneally yeah nish. Desh a glán Cooley Kyle Darish ni Leathcheannais. Cor lauder Cluiche cogus Craobh and Domhnaigh an oriation a smachtú an Ashti Leathcheannais. Shot Gohuntuk Lara Curran. Gurgig shot to Orla Sullivan. Aaron Dave Lena Gaulish. Fos Irene Loch Shelva Kamada can pass Durnach in a meher stray. So we can kick Dave Lena if over Loch Garman. Jenkinson. Kyle Derrick fogging the Parkinson to Sarah Munnelly. Nartu agus Spórt agus Géire de la Fosa going and saw Páirc Parnell. Gone Atra go Hulín Caran Agadó. Kyle Dara Fos con tosa good counts on Haran Lena. Agus a bháver Kyle Dara Veg. Bednach sé nó is fé caite mar hosagan Tarnella. Tarno galore stopping agus mile Gráinne Keneally in le Shelv. Number to Musa Cúne sin le couple of nómada nús agus Idirmheánach kicks here fecha an raid tor. As desh ag Loch Garman Teachtamach Tré Seán Murphy. Oh cean cuntar to Karen. Lína sin agus Treston McCool. Oh gadíocht an son agus tá Shelv ar Nash. Ag Kyle Dara agus sean ag Nasa Dooley and counts on him as Stock Celine Ton. Nasa Dooley le score Kinúnach to Kyle Dara. Nirvan pass agus an glána úntaach. Guidahan son gohúntaach ag Dooley. Míchéal Cluiche to Stocks an Angug. Agus sin an score Kinúnach den amach. Goal scores Tarnella. Kyle Dara can count sin on cool leg Nasa Dooley. And score is Kinúní sa Cluiche gan in. Yes, Dúirt mé Péir na yet a cool a yaimshu. Got our edition law Loha. It's coming a mass ag a stad seo. Kyle Dara. Is ahra ella Tráchtaire smacht comador ag a stad seo and made ahra dénta. Rhetoric far an glog agus Craobh sé agus stoppa sé go héin. Úr hiúcaigh duine isteach samach. Leis in áíre tastín cúlú Loch Garman tá ein chans chun a bheith cá Tráchtaire National score aimse sa Dara le, tá Dara National 8-9 sa Cluiche. Ar aimse Amy Walsh na Chloe Fox score dóibh. And score Dara na kick séir eile a bhábhar Kyle Dara tá sé rinúcht ar níos go cinnte. Agus leachos ag Leathcheannais na hÉireann. Roisin Byrne and a fellow Dora Machasamach. Sure for the Lauren Marta. Seat sauce in Dirk Shelv a commod. Taum agus an clog of veld. Byrne de Coolín Idirmheánach. Lara Curran reached. Pass gan of úntaach ach Irene Loch Shelv command. Her Ashti Curran agus it ag bogad gama and Vanafore and Cool Nasa Dooley. They mar gadíocht the VK. Shelv gáil tar Nash agus Míchéal le Stocks an Angach. Claire Sullivan. Cinnte tá siad sásta Shelv command.
Rud nachhulúcha na pasa hartúha agus deisart de Loch Garman dul ar an úntaí. Dúlí bout bháin eile. Fic an spás in istá sig an son. Loch Garman ag tuirsiú. Bertrand son ag Idirmheánach fellow Ultranáis ag Lara Curran ag Dara. Dúlí an a Hionnar chur céile beidir den óman an nús sa cléthe. Cúil sin fear lúchfar. D'ireann Diane O'Hora. Oh, mBan son, ceann so scirann sé thar an lína. Specin kicks here ag Loch Garman. She's nómadí Dernach an son is a Páirc Parnell ach an cúil sin ag Dúlí. An difriocht in áíre idir na fórna. Leis an fearr le Loch Garman brat glas ag ordach Domhnaigh é bheile. Bhrála chun láb an ordan son ag an réiteoir an buntáiste. Tháinig cinn buntáiste agus be séir mar thora. Ag Loch Garman, táhar d an deile fecinn son tá tanna sa cléthe. Léon dát fé. Leis Cluiche tastáil bout bháin eile. Stop na galore instant turn tréimh se. Ar bhí na mair híos ag lorg nó ceannas na mair fórna ará be ceart an dúró de freaba agus is dom gur sin a dhéanaigh Philip Conway. Tógant cúpla nóta chumá den achtra agus ríist an bhail seo dearna himmarthe ag chur stad le haon lús nó momentum nó rithim instant cléthe. Carta buíocht a spáintean sin de Sarah Harding Kenny agus cílíonn sé sin go raibh siisteach a mosc na bacaí agus ní dom go bhile sí. Tá féidir scoil an tam geall a bheith agus dul seach taobh léithí beag Claire Sullivan. Míchéal Dara agus cinna ceart an réiteoir an son an felach have an ard Idirmheánach. Búid an son ag Loch Garman agus Maria Byrne. Tarn siar an son. Bhfuil cúil ionta sin ceist tá amach fós. Tá gá scór atra ceann má chuiristeach an son. Nor de hain siad ach clúdach maiste go meas na gosantóirí ag Míchéal Dara agus tá Cluiche feice ag an réiteoir agus faoi sibh dómh an kick séir sin obair déint ag Laurenburg. Agus tuigh Mary Hulgren amach i das maul. Is deise go cuasaí a bhfuilú leis a kick séir seo. Nach bhfuil na botúna dhéanamh. Os córan cúil ach ag Dara go leor ratha in san fuair an seo fós agus Laurenburg ríist anna chosantóir. Eva Clifford in seo níos fearr ó Míchéal Dara. Bhí mar agsúla seo le lein an cléthe. Is sa cúg nó mé dearna beidir atá ag taspáint chomachas atá siad. Ach mar dearn siad an rud atá gceist le cluiche Leathcheannais is cuma fé chaidáin nó éanaí eile ach iad bhuachant. Sinna hastóch ag Dara ag Míchéal Dara dul go dtíon cluiche Leathcheannais ceann cúpla seachtain. Gráinnig cníile le sealamh. Grace Clifford. Táim a bheld. Chomh síos an secondtí háid agus stad seo. Bhí sé Lenahan anna chumas a chu fad san lína lán cúil sin. Deis nó seans ag Loch Garman ar cúlan is brú teach seach an son. Réiteoir rá go raibh sé sin míchlathach agus ag Dara. Kick séir bhábhar Míchéal Dara ahrú eile teach seach ar an Loch Garman cuileann ní nualáin. Teachtasteach an anad Ciara Banville. Cúpla second turn ag háfácathe. Ruth Sargent can kick so Sarah Shaw Hogand.
Sergeant Rís le Shelf. Cael Dara sgwrwan elevator a chintoch gan cheist a mwan sa ach ta siad fósig fécin gama. Lara Curran. Pass shin. Gahaling a congert an lína cumá a Leathcheannais an son. Shelf a goni, Shancer score Iarc Garionig, Turling to Shiggs Carnogach, Níl Ó Cael Dara an Dinawá now nach Rohéanach, smacht the Gahaling a Shigan son, ag Loch Garman, agus kick Sarah Bootig, Bernie Breen ag Dara. Ashley Murphy are east. Berts na soil hÉireann son. Murphy fósadal will end in a con Carú Leahy. Ag Dara, Idirmheánach agus an Peil. Was Tráchtaire ag Cael Dara mach go fada le Lauren Marta. An Tarnéirc smacht agus in a lábhacha. Tan geol of a cut and Red Torig Farrer and Urador agus Leshin and Ado Gerrig Shaitan saw in Cluiche Fiara Kieto his commission the Cael Dara Tashid Coile done Leathcheannais Imleana agus Inorir on cool shin for Nasaduli in Santarna Lanyur for go score against Santarna Trevsha Coolinig Roshin Born Coolig Nasaduli agus Keeling Shishin Bua Egadera Hui Coolín ag Cael Dara is iad a bheith $1 le casa Gunnavan Clár ag Leathcheannais Idirmheánach Pellinamán Imleana an scór Dara nach ríis to Páirc Parnell héna cahar ag Cael Dara nád a dó ag Loch Garman. Clifford and Captain agus Count Allingham isteach an son chofala le Roisin Byrne féhrú Roisin Byrne fósadal leis an dasóg agus ag Dara an Count son shad. Loch Garman ag Titim Shear, Deshig Rattigan, Kashi Tarfi and score on all. Shin, oh, Sir Iarc an son. Scored in here. Lantasi Chloe Fox. Le her Shear for the Amy Walsh, agus Deshig Walsh, agus Shin score Mahig Loch Garman. Didn't have Dacherty, Neil Loch Garman ag Ligan Dove Dollistach, or the son ag Aoife Rattigan, Count Cunter to Shigan son, Shancer Cool, ag a Derek Husson Loch Garman around. Bhí fad galore an Níl an Cuntor Glant agus Shelf a goni ag Cael Dara son. Desher score and Count son a Dollistach agus ag Dara. Tristan Cool. Oh, Godíocht an son agus tá Idirmheánach ag Cael Dara agus Shans ag Nasaduli and Count son a Melstock Celine Ton. Nasaduli le